Unong elam kakasi Students Union KSU samla lambok sarwel marngar ulong kejing uat bat suba bakadon kejing tep kam sop hakichnat trekam bapher jong sarkar jila kibadan jingye jan bat ki minister MLA namar omdan ki samla kiba mi shakmat ban phla busha thungkam haki MLA ulong Henry kene kesudon tang kejing suba berkana kaba omla penikun persya ikam sop uba marngar ulong ba omla ban kem markhmat yikita bathep kam sop namar klem kisabut Henry habadon ke khana bat kejing suba kan don bet kejing jia bat habadon ketedem don bet keting bat kislading kihap hababe kalier yekine uba lambok sarwel marngar ulakren mendagasngi hakejing wan IT kadorkas ha chief secretary ke sarkar jila uba DP walang halor kejing ang nur keseng bakisnat trekam jok sarkar jila Deiban long kabakhoit kabasuba hakathungkam thungjam. Shushu uba marngar ulong bakinong tep kamru kidei ban long kibasyong masa hakajila bat kidei ban nange kitin khasi haba ki tep yakano kam hadi SC. Seng kaladawaru badai man penduno eka personal interview haka grades B C bat D kenapa omdan kejing thungkam sop bat kamamdan kejing le thok. Halor kane kejing pen sngo keseng na kaliang chief secretary ulah kubur bakidei kimat kibakongsan baun sesim kia. Na kaliang ka seng yo CS nta kasni nang chupan kermau kolong ba hadin ba mitrang bat ni angut bat ni chukren spang kejing long renti kejing khut kejing long transparent labanong kom tungkam tungjam la kalong hakununu department kham tam mit kipor ni kren spang kejing unu pon thamai kom tere kam juga MPC tihen rei kejing ya renti juga seng kam semlakut pengiklan dia tang di MPC rei terwat kisni baladap hidang UI nak liang ke sel jong keseng employment monitoring sel jong keseng hag district repair ini la instruct baki hab banyak kendu IGDC hapan pha gi jing tho jing ajumut nang ba ni kwa ba kata kejing thungkam thungjam bro kam dei ban ong ni kren jing kho jing suba tang po MPC hendai wat ke DC level DSC level ti kejungan kendu jungi menta kasni yo CSU kadai halor kan ikeju ikapang kabang ikren sepangga kom punu pon thamai ban reform kom thongkam thongjam hapo ki district selection committee of fair ring sotonat kalong ba na kaliang CS lo batai ba na kaliang sarkar ngo ba kaladan kucukut jumut namatam pen thamai kom terikam bat kidon hadu khat santri ki point trai pila yo ki si bila share long ba ki WhatsApp group ki lak thai kubor di tuju ki point akban liang CS lo kubur ki long badan kam bat kidon tangkatu kan ni kiba kidang haban pet dunia kum gatu ban ong pendu no personal interview ki grade B C and D kum itu kidang haban examen nama kum gue ki state bila pendu no bat kulit pet bahar bat spon put ruling lo adon ya kata andai na kaliang CS lo panpo bat ki nanti ba dang haban pet dunia nang ba shwa ban sim no ba khandu ade ki bai ki kedau se DC bat ni ai rut ni ki mat kiba ngil suggest so DC fair na kaliang si asu la pej baki long buran kam andai ke bangiban kalong ba la kalong ki vai chairman ne kita ki non official je badai po di estiru ki kwa baki kimdai ki badan jing dai bat nunu politician bat no pakar parti andai ku bakren UCS kalong ba tengteng kena kaliang ke personal department of personal kena mela ban identify ba uni di beri junu don je dai bat no hari kai ki tmu ba si angdo jingi kalong kenu ka recruitment process ni kam dai bandon kenu ko political interference ki badon hop candidate belum deserving ban yo akam di kita ban yo ni kwa ba kene jing ya perung jing khangdien kirben kutno kirben island iki badon hop ban yo handai hoi ngimyo kita ki sebut menong ban kem makmat ini diberi buat tap utap tap tan rai wei ba kadon kakhana kadon be jing jia ong wei bakadon trem kadon kading ong isla pihak piki wei kebe kale ya tikani ke pelong yingi ba ngi kwa ba karkom thungkam thungjam la kalong hai DC newat ke program kendok na ka MPC ken long khoi long subano tapi bandu ku wei ba ki DC level kalong ba kidai ki ban apply kunu ke pos nai pihak panang ban kren la kalong tin kasi negero je kunu ke pos
Jadi kimla ban nang ban kren kita mut kimdi kinu kasi kimdi nu garo. Long kisutu takadaw long ikwa bahot kasukar kanamla ban ai kamlut di borok hoj. Andai kanu lu kacing tungkam tungjam ban pendok kunu ka interview kunu lu ka put ke belum khoi tu sebab kenang penhun pat di kisamla ki ba apply hakam. Mateng teng kila pen krek kila pas jung puli ba fair andai lapor la apply kam wara judu ni kerman ban ong ba ngam ti kena ban yu ne kam ba ngam don bi chu don bai pen ya kren nga andai ni kwa ba ya kata ka jing artatin nai ke ban bengno na jumut berkat kisamla. Kenapa kendon ke jing yakon competition kendon ba kiba tibet hok di ban yu ya kam dei ong ba don khniat ne ban yarap manu pa pensiong ne yu ta kam kata kaseng langba kan ni ka employment and monitoring cell kaseng ba ini ya budel pat ni chmi nanti ba kum ya kran CS ki mat ba khasan tadi ki ga kadau ki babon ki long positif bat nagaliang sarkar ki don ki benta ki mat tu bila kadau mengi ki naliang sarkar ka ale ba jong kabram ka exercise ban examen bat kan sa ngikmi nanti ba kum ka kran CS ba wat nagaliang sarkar kadon ka jing not ban reform no har nanti badai hakani ka tuman proses la kalong hadi isi level repair bat kata ka jing trang ban kinu jungi ban instrument ba kai ka jing yai hi eksar jungi bat kamdai ba ong mantas ngi di tang jingkot ngin sni yai bodien ban ikmi nanti ba kini jing ajumut long do long snam bat kum penhun bat kemara pat ta jing senia ki samla repair jong jala hati kom bat kam jam hati yang baro kanu lu ko pos bat apply tu pos kaban nang tin kasti tin garo te kai bangi ya paling ngisa banlu spangini di siru namar ba worwo ber kumgi sajo sugi nong uat yumba kajor plat kecing yo kam tagi breu jong MLA MDC ndiki minista ba kuran tatka ringi kwa ba hadi isi kini ki kom tung jam wat di DC level kede bendon kompetitif tolong khot long suba de hator ni ajmut ba kenamdei ni ajmut ba namdei bendon kono ko political interference kede long khot long suba ba hagaju ko po kede ben don da kata kalenda ndai ba like post sementara ya sop jupi attachment dari nakaliang usia somba ya kini la streamline kemadai bat kalong sai bet boy balak ke post hapani attachment baknang ba kini yo banyak sementara kisam la fair man apply kita ke post si ke bahasa ini ya kita kikam sop nam la ban ikon persang jadi lor kata kan urim bangi sakren do bang ke MPC ke hapan coach pan suba hapan kala komtekam om tanggap sing ngisa bandu ikini di distrik fair ba kini ru hapan khoi pan suba malada kendon ka ti trikam ka khoi bo suba ka jing thep kam sob le kan kendon bai dehang tang saban ba kanunu ka recruitment process kam dai bandon kanu ka political interference deben alat ki samla bedon hok bat ki bala sya ban yo takakam Tong kita ki political appointees pi phinamla bati tek hadu manta sudong tang jing khana samaya kuma krem ne hendai wei strong ba kadon kumta yul es kadon bat yul es kalong ru hendai padon tu wei ru benut wan mi khmat nga dei nga thung to minister thung to mali kumta padon jenladon kumta te lasuk re mta kum ngun pansisa ka e ande de hang ta bentang ong ba hak ba nang ne sakmat kam dei chu benang mi kum kita jing thu khana kum ta jing thara hindai ai ba kan ko jong suba khnang ba ka jing sini akan wan